Dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremam jedan jako brz, a veoma ukusan sitni kolač koji ćete obožavati. Radi se o kidi truglićima. Pa da krenemo sa pripremom. 2 kidi čokoladice sa jagodom i jogurtom iseći na sitnije kockice. 2 napolitanke sa lešnikom izdrobite rukama. U manju posudu dodajte 1 kašiku meda, 150 g crne čokolade za kuvanje, kao i 20 g margarina i sve rastopite. 150 g bele čokolade izlomite u odvojenu šerpicu, dodajte 20 g margarina, kao i 1 kašiku meda i sve rastopite. U rastopljenu belu čokoladu dodajte kidi i napolitanke. Zatim sjedinite lagano. Trougaoni kalup obložite pek papirom, pa prebacite smesu. Zatim fino utapkajte i rasporedite. Rastopljenu crnu čokoladu dodajte sa 75 g mlevenih lešnika. Zatim sve sjedinite. Prebacite u kalup i podjednako rasporedite sve. Kidi truglići su spremni. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru vaše utiske i da li su vam se dopali. Ako vam se dopao video, ne zaboravite da bacite jedan like i da me zapratite. Do sljedećeg videa, ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.